Sara, dua, Telu. telu, four. Yahoo. No, whoa, but Yahoo. Yahoo. Oke. Do you use it a lot? Hai guys, kembali lagi bersama saya Brian Areva di Ononia TV. Nah, kali ini kita sedang bersama Batak Medan Dubbing and the Professor Music, Mr. John. Say hello, John. Hello. Ya, jadi ini bukan bule biasa. This is not a normal bule. This is not, he is a professor of music. Jadi dia menyelesaikan studinya itu di Kanada dan sekarang lagi ada apa, Bang Boy? Gig ya? Ada. Dia menjuri. He is an examiner. Nah, examiner. Jadi kita datang ke sini ingin bercerita tentang apa sih yang diketahui tentang Nias. What do you know about Nias? We want to ask you about what? Nias. I know Brian. I know Nias is an island. Okay. Has beautiful sea. Yeah. Ya, saya tahu tentang Brian dan saya tahu Nias itu adalah suatu pulau dan Nias itu indah dan punya laut. Itu yang dia tahu tentang Nias. Yeah. So And have big hat. have a big hat? Didn't we have a big hat? Mahkota. Crown. Like crown. Yeah. Oh, crown. Yeah. Nias have a crown. How do you know that? You Yeah. took me to that place. Oh, yeah. kita kemarin. Iya. Jadi kemarin tuh kita baru aja dia ke PRSU, kita bawa dia ke Nias Selatan, jadi pavilion Nias Selatan, jadi dia tahu. Oke, so I want to ask you something. Okay. Can you spell 1, 2, 3 in Indonesia? 1 1 to 10. 2, 3, 4, Ya. 5, Oke. 6, 7, Ya. 8, Ya. 9, Simbolan. 9. 10. 10. Oke. Nah, kalau misalnya udah tahu dari Indonesia. Sebentar. Oke. Kenapa dia tahu 1 sampai 10? Karena sebelum dia datang ke Indonesia, Brian bilang, "Jangan masuk ke Indonesia kalau nggak tahu passwordnya." Passwordnya apa? Harus dia ucapin 1 sampai 10 dalam bahasa Indonesia. Makanya dia belajar itu. Nah, kepastiannya kita tanya ini. Who tells you? Who tells me how to count? How to count? Boy. Not me, so not me, bukan aku. Ini rupanya orang yang ngasih tahu. Dia nggak boleh datang ke Indonesia. What he say? You cannot You can enter Indonesia if you can counting. It's like the lady at immigration. Imigrasi? Yeah. So I go, where do you go in Indonesia? Parapat. What for? For holiday. Do you have a friend to get you? Yes, I have a friend. Can you count to 10? In immigration. Cannot. Tidak. 10. 10. Tidak 10. No 10. No, Oke, lanjut selanjutnya. Can you say this is the like say hello in Nias? It's like in hello Batak. in- In Batak Horas. Horas. Nah, in Indonesia ya ahowu. Yahahohu. Yahoo. 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 No, whoa, but Yahoo. You should remember yahoo.com. Yahoo? Yahoo. You know. Yeah. You just woo. Yahoo. Like that. Yahoo. Like Yahoo. Yahoo. Man, Horas. Yeah, Horas. it's Horas. Hello. Hello. Yeah. Howdy. Yeah, Howdy. shalom. Howdy. Like that. Okay. If you want to count, it's 1 Sara, Sara. 2 Dua. Telu, Telu. Ufa, Ufa. 5. 5. Okay. Only that. Yeah. Come on. Can you? Bagus. Bagus. Okay. Can you spell it? Can you repeat it? Sarah. Sara. Dua. Telu, Telu. Ufa. Eva. 5. Okay. Can you make it repeat it one again? Satu. No, 1. Satu. Sarah. Sara. Sara. Dua. Telu. Telu. 4. Lima. Not 4. What's 4? Ufa. 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 Okay.
Okay. Oke, 5. Lima is lima. I know Lima. Oh, so- I know Duo Lima. I'm fine with Duo Lima. Peru capital. Ya. Sarah, Duo, Selu. Tulu, Ufa, Lima. So you should remember it if you want to enter the Nias. That's a secret passport to For Nias. Yes. Oke guys, itu aja dulu main-main dari kita. Terima kasih udah menonton. Yang pasti kita akan berusaha untuk membangun budaya. And thank you Mr. John because Terima kasih. he is my best friend, the professor. Jadi bukan not normal foreign, but he is a professor. Normal foreigner. Normal friends. Oke, bye bye.